di tsebe ka nako gore re di fihlela ho thata di-websiteng tsa rona tsa mmuso ha rena di-audio tse ka re mamelang a se gohle re tsebang ho bala le ho ngola mme re kopa gore di tla di fanwa ka mokgwa audio also ka taba ya re kopa ohle di tla di fanwa hape ka mokgwa wa video le tlo go accommodate bana ba bona bana ba go puke le kutlo go be di sana go interpreter ka di-advert tsotlhe tsa mmuso tse teng bebe ba ka ke kopang ra tseba gore re na le bana ba bona bana ba bobelo go bohlala ba kgona go fihla di-tertiary ba dutse hae ba bang ba banana ba etsa bana ke ntho tse ngata tse re qobaneng le tsona ba ba maka ga ditlhekefetso tse ngata haholo mme taba ena go kopa tlempelo le mesebetsi na emenyana ya hae kona di boiketsetse na ya reng ke na ya e fanang hae kona bo tswa o iketsetse le nemeng kaofela go kopa batho na le bokwanete ba mpe ba ela hloko ba hirwe ho yona re na le bothata ba go kana go ngwe re tle re fere opportunity yona e ba go thuke sebeletswe e be bela tšhelete ke ifang ha ba ke fe 1.2 ke tlametse go ke patela motho a nsebeletsa ke kopa tebe monga ka tompo yele hloko engwe hape be maka ke kgola ebile le ya o ketela re na le mesebetsi ena ho thweng ke di-switchboard operator ka hare ho mmuso e re bona hona jwale ebile e kwetswe haholo re na le di-receptionist tsa rona tse ngata tse leng hore re ne re tseba mesebetsi le boholo wa rona re a tshwaela re le batho ba na le bokoa ga re ka re ho yona but recently e kwetswe and di-receptionist di sa le ka hara mmuso ke kopa monga ka tompo yela hloko mpe bule le bana ba bona banyana ba ma-form 5 ke a leboha o tla thola hore o nka kgwedi tse pedi motho o ntse o emetse payment e le hore o kopile loan kae ka matšhoniseng hore o tsebe o fetisa mosebetsi e be re le ha tšhelete eno e fihla e be ga re sana profit e setseng e se ya matšhoniseng e be le gona mononong re kopa dibanka tsa rona hle ha re na tšhelete ya bo di-1 million ya collateral ha re na le di-ordera tsa gore re supply go kopa mohlomong mmuso o mpo re meet halfway in how we can actually pay for the collateral ke a leboha ke a leboha bomme le bontate ke kopa go ipapisa le ditumediso tse seng di entswe ke ema kwano ke le boemedi ba ka lebitso ke pontsho tshukudu ke la ka o tata ba pitšhela thagolo ke ama kwano ke emetse dihwai temokgwebo ha ke tlo pheta selo tse seng re di entse di se di le ngata haholo le bamphato wa ka o se ile a bua ka bothata ba rona hore re fumane mobu empa ntlha ya bohlokwa-hlokwa ha se fela puso ya rona private sector NGOs re kopa le re kenyeletse ha le etsa meralo o keke wang oka o sa tsebe leqeba laka e bohloko ke opela ke hloko mfa saluto ha e monate ho hang jwale e nngwe eo e le bohloko ke hore re tla bewa kwano ho be monate tjena ha ile hore re se re tlotla re fana ka ditaba kapa ona utlwa tse seng di entswe moralong kapa ketsahalong ya ditaba tseo batjha ba ne ba sena boemedi re ne re le siko ke kopa re kenyeletswe ka ha go temo ke jwetswa fela hore ho ka fihla peo ya itseng maraka selemong sena ho bonahala e tla ba o itseng jwale batjha ha re na hore na hana ho accessa manyolo ao ke itukisa jwang ke le motjha hobane ha ke na mahetlane a ho ya mane le ba seng ba le pele ka hare ho teng hai e nngwe ke yo taba e nngwe ke ena ya mmaraka ke a tseba kaofela rona re se re utlwile ho thwe mmaraka o teng teng ke nnete mmaraka o teng ha re le tjena kaofela ha rona re se re sheba watjhe hore re ilo ja re lokela ho ja hlile dijo tsona di na le mmaraka empa ho na le dikgoketsane tse boima tseo batjha re sitwa ho fihlela mmaraka ona ha e ba tlang go ka ho feta beke tse pedi ho fumana pasa jale ho ilo kena mane ke na le certificate sela sa di-qualification ho ilo fumana di-finances se bankeng mane ke re ke beya hona ho ilo fumana tokomane ya mobu hore ke tle ke fumane dithuso a eno ke tori se seng se setjha jale ke tlo hlahisetsa ploto nyenyane ha ke fihla ho botho a wa hlahisa enough we can't take this e bohloko
ke kopa dikgoketsane tseno beng ba ka leke le di shebe ka mokgomong e le go bebofaletsa ke a tseba meralo e ka reng SADP e se ile ka ya sheba ka ihloleleng ga ba le tshisinyo dikgoketsaneng tseo tsa mofuta o ke kopa le tsena tse dintle haholo access to the market re ke re shebe e se be go ntse batho batjha mmaraka o teng ga le batle go hlahisa la re ka hlahisa re tla be re di je kapa di bole re di fepa difariki e bohloko ke a leboha ha ke tshwilo jwalo ka lebaka leo mohlomphehi ke kopa hore o thehe lekala o fe lekala thomo hore lekala le bone potential ya motjha batjha mohlomphehi ba tlohelle hore ba fuwe batjha mohlomphehi ba tlohelle hore ba fuwe lenane ka hare ho betko e ba kompitela seo ba tla ba se hlahisa hobane ya ke yona phoso ya pele mohlomphehi ha o ke ya kompitela ntho ha o ka tla o fumana moputso wa yona o sheba morao na ha o tla e wina kapa ha o tla e fumana o e fumane morao o tla ntso etsa eng mme ha ba o tlile ka sekoloto ho bitlheletse o winne sa o tlo se fumana ho kwala morao pele o hlahisa seo se lebelletsweng ka lebaka leo mohlomphehi ha re na le lebaka ka lebaka leo mohlomphehi ha re na le thomo lekala le fuwa thomo bahlanka ba tla ba le one common product